Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja, možete me jednokratno počastiti, super zahvala, mali gumb dolje desno. A ako želite raditi sa mnom, javite mi se na mail. Što je ono što narcisa može zastrašiti? Narcisi vole zaokupiti svu vašu pažnju, ući u vaš svijet i okupirati vaš svijet. Narcis zapravo nema svoje unutarnje biće koje nema outsourca kroz druge. Zato su narcisima potrebni drugi ljudi. Kompenzira ovaj nedostatak kroz neku predimenzioniranu vanjštinu. Narcisa će u pravilu prestrašiti neki vid emocionalne udaljenosti, neke apatije i nezainteresiranosti koju vidi u vama. Zašto? Zato što ako vi ne pokažete interes prema narcisu, narcis zapravo odlazi u onaj panic mode, jer ako nema od vas zrcaljenje sebe, ako nema vašu pažnju, narcis zapravo nema izbora nego se okrenuti sebi i svom unutarnjem biću. A šta se tamo događa? Tamo je praznina s kojom narcis zapravo živi i od koje stalno bježi. Ako nema drugih ljudi, ako se oslanja samo na vas, narcis će doslovce se uspaničiti kada pokažete i samu natruhu apatije. Ako se oslanja samo na vas, vaša nezainteresiranost narcisa stavlja u onaj panic mode i to je trenutak kada vi zapravo možete vidjeti onu istinsku slabost narcisa. Ono što je uvijek zbunjujuće kod narcisa, narcisi uvijek nastoje ostaviti dojam jako samopouzdane, jako moćne osobe i mi smo skloni povjerovati u ovu sliku koju oni nama prikazuju. Ako samo na trenutak zastanete promisliti zašto osoba ima potrebu ostaviti dojam tako velike moći, pa zato što je upravo tu kompleks te osobe. Ljudi koji su uistinu moćni, ljudi koji su uistinu dominantni uopće nemaju potrebu isticati svoju moć. Narcis upravo zbog te grandioznosti, te potrebe isticati se zapravo kompenzira tu duboku nesigurnost. Ne dajte se zavarati. Narcisa uvijek zastraši samopouzdanje, narcisa uvijek zastraši znanje i moć druge osobe i isto tako njih će zastrašiti ljubaznost, njih će zastrašiti tuđa skromnost, tuđa nenametljivost. Zašto? Zato što je to nešto što oni uopće ne razumiju. Oni ne razumiju iz kog mjesta mi postupamo kada smo skromni. Narcisi to nemaju u sebi. Narcisi su prazni iznutra i njima je ovo u potpunosti strani koncept. Ako ste odlučili izaći iz ovih odnosa, javite mi se na mail ili se uključite za edukaciju Bijeg iz Alcatraza, tako da javite mi se na mail. Vidimo se, družimo se.